Biya Kamal ka Noir online TV channel and Manduni Chan Konyak, Milianong Washne, to con the Ritibicon Kalinguasme, report Banalinga, Banarwach Katinlat Karodian, which ka South Sudan. Ray Lerkaname Banarwach Kakordana Chitwalk, according to come the ni. SPLAIO Kennedy ni SSPDF report and channel ngajan government go banyo ay kel was met kon gler ngwana bu kon keling keler ton gor ken gor keliang ko tetu ngalat ko dien ko kor bana right ka ta danen men cha look cha je look je which ka South Sudan look document char biya kamal Kenya man wale changa badak pai well ron kin dang rawid yan dang rawid dich bane jome bana jelin kel bukori ponti bane keling ripond tini gor keno de koran palpin bari podane chalat kus ate ke jome chalat gwasame kume SSPDF kene kume SPLIO tiken keri pone dang oti chicken keno take di chala da ken to dong cha gor no dong de kan kalat ka tokian dino bana kelin ka manana chala gwasame bikon man chala ta wude shal ke me lure kong bana jeling ka kirma yadi ta bikon roy dana chala ta Paul Gabriel ban jeling ka kuma SPLIO gwada me che no take kor mi chitok chere man ngai kon diale kor nyam bana linga man chitok ka bi wijan shal ka bi jen che kor che tok tin che me channel ling ne pan do tel report mo gwa mi chano ngane cha report cha je kuno nong amene kor dana tok dora shal ka me kotoria bana writing no chana men focus kama nana chalat gwa se me kume kirmi yadit jo chalat lur rate kong chalat o nene jene kur che tuola ka kur mo do bran toge je water kani ter kani ne dung chek no a chek ter kani dung chek jen ta dana chi agree disagreement che tuoga je kam dien kani de kola de ni tiger division kenyam chi konlinga no chari po chaje no chane dangwel ngwan chakanak re kore dana chi tore wish mi demi chikan lar no ne wel ngwan no shikaliu kane dang die te ka bot shari por ma chaje no ba jen gude chal kame lure kong che jo mo che jalat ko lure kong ramimo milar windin kon lat ko din ke dini ke la kala de but some of them che kala de ka tok din ki che gorno dong de ka ngach ka jo dan chalat ko ste ke report mi chalat report mo chaje logo no ta chalat ke je jeni wachi tok ko chalat o ne jeni cha ne of course ne wal wan cha kan jeni ne dang ba ke ko kuma spela yo dor dan shal ka bi chi koro mo che tok tin she would shall come Paul Gabriel Jenny report yen of course chane to one chakane kujimi chikalane ne to kone chiliuka de ni SSPDF ka Tiger Division ban men chakulat gwas me jene chi de ni kien shika rodian watch la Tiger Division dio je shika waka kuma spele ayo nyok lo chicken de ni SSPDF chicken ka joy ka be re wichin ginimi ka ta ndana chikur che tuoga je che ma ngai kona kura me tuoga ka kwiche kum chala no te ke lieutenant general mi cha chigre cha ja kan no chigre ya kan loy dio je cha chigre ya dom ke cha kan je en chigre mo je nong lian che ramadan na men chi chig dom ki men chi chigre kan den je shu na kun mi mala captain cha captain mo cha je na jen go danen to kor ke je ka ta danen cha report mi ano ko ngai kondiale ando michitwo gwazame shi lam Paul Gabriel no ka jo rana chekwen jene shi de ni SSPDF no
cha ka jo gwa dan te kitire wichin gine mi ka la de jen oba chicken gwa de dan te kitin chicken ger ka ta dan ka la de je ta ko ran chi to ba do chicken de ni SSPDF chicken ga jo report yi ga non gwa se me report ne dangro chirman chi kona ngai current chi to rai wiki Equatoria kam SSPDF ken SPLIO shala no ko korge me chi korcha to kinetin kontela civilian sharin bar churin barri which ku western Equatoria dara shalga nagro mi chi rodin baro wa shi civilian chi ren bare ruop tan en chi gore dore wa ka wer shi na shi ka ben la de ni SSPDF shi gore duel ndana te civilian te gatin shi kan ngwana dang baro shi kan kanak ngwan dang baro to ne kane ti la civilian shi ka de ni shi ka de ni SPLIO de no ka civilian ne dia ja dong chi tuni ken je je online dong chi report me chi je de re ngaji non so chi mi chena me che to achikala no cha ngwan dang baro ti cha kanak ka jawo cha lat kume SSPDF la lure kong she denied the genital civilian tishanak but cha report cha jala netin kontology Equatoria ano ngwende ti waken nakake ko cha gu jeno ken ke part of SPLAIO but wa chi ke SPLAIO ken ke civilian te tene ke rewit but cha ko nak lora ba kume SSPDF na me me le ro de rewichin winimi lamen chalat lure kong wa chi to ko she denied keni can netin kontin la ji we can connected ke civilian but chi ke civilian chi ne ko tun ken chaga chi online ane dial kinetin kon ngai ke mandan cho lat no so report ti buga kan dangaro chin man chi kon ngai ni wono ka be ko dan chi to ne wal ngwan cha kan ne ke dini SSPDF men point en wuri shal me lure kong chi admitted che je ngach ka ta dan chi kur che to ka je ane dangwel ngwan de chi liu ke dini SSPDF duno trade in wati jas pila yo ticket in wana money ka ta dan jikana lat ko ken ta kurma to ka kwi check so jan ta dan jikana lat so these are the two things in corner to talk re wishing binami charen bel ko wa mal cha je yar ka ta dan sikur che to ka je re win jale ko ken but men cha lo ko longa jan ta dung civilian ti jikan ka target ni they week western Equatoria kana agro no biken civilian biken kanak no ka men cha kulu tup cha la no mi dong jin civil che goro bro ti kanitin konti la dinia SSPDF ko biken gu inji no jin jaran kum SPLI wo jan ta da nakana ka ngai kono mi cha ina ga de te rami kwen cha je kwen so cha jo me cha je la de ken gor de ne dia de ken te ka liang ke te ka mandan le rod jor diana bana la gwase me der la jo me be mu gor de kono len na chala no take pastor mi chanak pastor mo kwa le kwit jan mi anwer bat chode a family long gor jeno be je nyaka yekel pastor mo na ka jere wi ki juba ko la jo juba jene pastor mi dit ka jo dan chalat ke je jene pastor mo ngake ajen chode chale mark ding kwan mark ding kwan kwale kwit mi anwer te tour de teten jen kanagar jen medba aduno a pastor midit wajen chaje jogono jin bo wo kalwa ko mi pa ya pin jo juba jen gwa dan teten wa mi che wen wini mi ko be lwa ko mo be jo ya pin en mark ding kwan wa mi che chubre lwa ko zoni and then ko gwa mi chala tin o beletin che mala pastor la ja kwanga ba jak lwa ko da din bo letin je chu gu jeno ko gwa mi chala tin wena mo je gu jeno der let ke shingtin der te ka kaktin an dor mi shal ke bil nyang ka dor shal ke mo giri jenna gwa da na ti chire ka tarre juba de ko la chire mi dor Equatoria gwa da man chanang tin and pastor me mi chal ke mag ding kwanya ne ke shu dio de ko ngaje no nwer waje re ka ga de ti re ka ga de gwa da na ka jetin waje che jien cho pur ka ka karana mo ko guje no ngi ja right court and then ko dore da lo pur ka
te chu put ka kak dore ajan gwas dan waje targetin wa me china we yo ko ken ben gwas dan la dore chawo jik la ponya chawo jik re ka ka de chaje nak ka juba cha pon chawo jik chaje no jen chaje bar do bar ka ni je nakani je tet ne de kon na ka je kan ko kon ngaje no ka ngane bat chagu je no ne de kon na ka je de ka jang ko jang ku kan wer ku kan target bani che de ngai kon cha pa soro mo mishal ka mak din kwanyone cha janak ka jo dana cha lat report me no ga jene pan ka chang baro yo je jen chang na ka je chang baro ka pai wel re wiki juba ram mo cha kwanyo no jin wala rai kot wotere lo ko mo den cha lo tar gene cha nak so report me yena ngaj just lo mi di long ka jo cha lat gwa se me wa cha ke me cha jelep coordinating kono na ka pastor de ka gor bat ba ka kulu gor wana dien ka ngai kon no re juba mi cha nuer cha je nak so cha ja je cha je 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 ramadan nak ram mo so je ndana sho de lare no no cha pastor me cha je nak re wich ka juba de kon dia te ka ngai ka mandana le roda be je long so gor je no na de kan careful re ka juba de no bna jare na hawo Jordian kwas men gore be nyoka yekel bala dung da pen machar yang machar jen cha lu de cha lu gun walle che de ngai kon dia cha luk da machar ken ne dang baro tin ko ken cha ka luk of course ramen baro dien ram badek dien cha la do jen cha je mo ka permission cha wuchen ko wo be lo wuchen ko te kare mu ci tok chen cha jo mo cha je kwen cha de mo ke li ba wo cha wuchen ka jen ba wa ba dul wal ba ko ngai kon ko gwa de dana yan ka ke no kan kwar SPLIO te ram cha munang dul wal cha nga je no rik tu wan ci ka tok gor je no de ne man ko mo ka ja atin ka dung da ma chara mane kan kono kan lu dan lu ka je an wala cha jo je no cha gan wore me cha na kare te jen ano ala bodyguard personal bodyguard kan da ma char luka cha jo je no jen cha ja ton wala ka changa badda ka pai wel cha ja tore wiki juba jen gwade dane mureteka cha ga kef kel kan personal bodyguard kare ma char ano cha kep kan dial gwade cha da kuma cha yen dore cha ne de ko kor special deal je ne jen baro ke ne de jen badak cha ka yen kan dial te te dor da ma cha ga yen ka dulen chal ke ala gwade la na yen gatin cha le jamus facility detention facility jen gwada na cha ga yen tan re ne ne to re ne jen dang baro dum wan cha ga lun ram ke chi yire te nien chit ke luka wajen a complication la rede wa jide chin wajen ala no tik re ko ne nyon je no ken wacha ka torture ko te ka top simi chala da ken te kon na ka je wacha report cha no kan no liwe ke dum je but ngajen wone tin kon lat ke report mi se me ken te kon na ke luka ba so mi mo cha report an cha no cha chi tok cha gak chi tok report mo ne luka cha je torture luka wa kan mit ka kon ka kan mat ka piu ajen torture dan kam kan tin kon tilane kuma spela yore te gien re wichin bin mi ka juba ci yede ci jen luka gatuk nyon jen chala dano te ka run ci chop jen ngwan ka liada ko liwa ka chang wal badak no ka jen pai bangwan jen chenge dan liwa no kaliwa ka jamus military detention center re wiki juba jan gwada danen liwi de tin chaje mo chaje lat chaje chala no ko kor mi dong chi pal che tok and then ba ke de ba nyok mi lep kuje ka do ba danen che liwi kuje ko gor ka justice ka kwiluka na me de yana ngach no ka ta danen dong de kon din body gane da kuma chata jan baro dum wan wa cha galu nyore de takarar but ram me jaram dan ci jere ci jene just like me dite long kwana lunjo ka dum da kuma char ko do badana na cha lu de chaje lu ko je wale an wale lugan badak dien ci ma ngai kona are logo moni ano sinetin kon te ci nyin ken kan lara no
Dr. Machar ti ke dwer shi ke nyin kenji kan kalat ka jo wadana chalat ke jo gwath me ci kwar logan dit no shi ka Dr. Machar ken ji kwar ken ke luk ci jingoni wa chicken tibet bag bo chicken kalat ko riponi ngwan ke long do bdana gwain ke Dr. Machar ka je ke ripon to ngwan ci ke ripon tot ko ti diala ko lat ke re duel cha ka linga ne diala ko kien ko chicken goro no ba ka linga of course chicken jimmy diana dial chicken gagrar no medan chicken promise kan la no ne me ba je linga ne dial re wi ke so sudan ba chicken ci jandana let ken chicken jimmy dial chicken gagrar walle tera mi shurech ka tele mi chaling bari pori ken no ajen chaling ne jeno chicken la no bari pode me ba je le nyok kami ba je nyok lene ka chanka wel jok ka jen pai wel lo cha ko cha je nan ka chang wel jok no ko ne me la roda batte mi cha gulat gwase me chinere content re ka so sudan la journalist ni shika ga ke kume shika kume jogono jin shine jogono shi na me shi left openly ka public lo ba je lingene ideal many international community bara tema chine la gagrar chi no no de ne recording lat chine no go bne yorech na mene che nyuda no chi dier ko tel milenga tema ka kwida kan macha ta da na gwain gaje gaje anu kuma ngaje mo kana ne tin content en wena mo tere record mu gorke ren macha cha gorje no de joro de jeling dio je medan mecha information en ya mecha je likawot audio e dane cha likawot ki mecha tanyrar gwade chi dakama char no chela no che kume men yen che jengich shiaje nene ne chika gaga long ka gang mudi kene nga menang jo me nang jarara ba je lo ling no chireng machar che special court che condemn jala no shia take right ko de yen look jene ne konde look hybrid court an jo money chaje look me che la cha jonje nyuri right ke kene konti la jengoni no ka shub jo rare de ke kene chi jo chaje de ling ajen mit wone ko ba independent journalist ba ka gagraran wala re wiki juba wan mulo ka darkan machatin ka tele jow emlianka kan lat kan no kan shigru in commit ko na me bala transparency ba tele transparency gwad mene ko me ga ka na rane de konde do de ka kule lientin de kule lono de no je no tele mi chale tok re lo dan lokan ka jo dan chala de ken The Association for Media Development in South Sudan, AMDIS, has learned with great concern about the suppression of journalists from independent news outlets who are attempting to cover the high-level or high-profile court hearing at Freedom Hall in Juba on Wednesday. Kan it right ne kan it la independent journalist ga kan ke kuma kirim yadi din no mu kwana block je no ko mu don chela tekere kieshi ana jumne kenya mo no ne me cha ye gorti ne te konti la journalist no ala so Sudan Human Rights Defender Network chicken mission me chicken condemn chika ga chicken kuma kim yadi chicken kwedwer ano ga ka journalist ne rar ki cha information dan and lero de rei lok cha de goro ba jing ra ngum nyode jeno cha ngot constitution right cha ja ga kuma kim yadi ko na me nyode jen wodi tele fundamental right ke free press ne re kon dong de right la judiciary chicken in content dong de right de kul nang rar chicken kaga ajene chaling ne pan no chicken la no chicken jan yo chicken go gor ka court and you staff ne dial men media ana ramimo mu dong chicken gor re wichen wini mi gwalok chicken cha gor yene dial kana gagrar kan ai kone dakama char dunde she is the case mugoro deling but dol na ka jode mi cha kam ni ala shaje ling la le shi tem de ma jen mi cha go no jode ba jeling but bana men ya me chat talk me chala ne ken yam jen te jodo mo so information jenene na ka kondial that ma char che special court hearing che je recognize full stop che jengich jene 2018 peace agreement che jek come can a jek jene first of all charge de suspend
ta jade kapchong ka vice president matem right ko no the vice president kuro de recognize no jena vice president a jene nyogba anta yeda na isha investigation team cha kwa ngeje shi kan dala ne dala shi national security ne dala de la ne contentual ke city sam kane de konen dong de rajme de jo gor kanase in state chikir me yadi chemishe de moche jela anyoga no jen ba de yen ka do bodana cha yen gaje ajane politics kane mangai kon la toge politics so right now Dr. Machar ngaje mandana lede cheng ne men choka jerech and etin kontin tiket ke kir me yadit ngai ke jeno jen babarar clean ko tin dia lat ke chaka ni jeka so ne me de yen ngaje no medan chana jilinga no nene justice minister she can one in keneto ano nene chine guru no te rambu comment kama child trial no ko chine gur te rambu gur ko jode me bi lar no reng machar e me yan ke jetene and all that can chine gur South Sudan Justice Minister on Tuesday warned the public and the international community against commenting and the ongoing of suspended first by President Riek Machar, saying public discussion could be considered contempt of court. Kana muna wukan we right rar chima menalat ka court kana na many edir no chicken cha gorje ano teme de lingrar ano de na de gli nyur and wo quad discuss no ngum shwara lat ka court ka kwidak ma char chicken gor ano de jalar no mo ngai kon diale en case dan lat kare wi ka juba e case bej charna me min ling be. The other comment I want to make is to pass a word of caution that I have listened to comments on the ongoing judicial process. The court has announced, and we've made it clear many times, that matters in court are not discussed outside. This is not something new in the context of South Sudan. We know it all over, that judicial processes are not subject for debate. And in fact, the court calls this contempt if you go against it. So I urge that if you are going to comment, for example, on the implementation of the peace process, that this particular judicial proceedings is not up for discussion because the matter is in court. Maling yana me chikane diali gan ka gok kanano tera mi mo mede rajadan le rode ka kwi lokomo deje ladra chana me menling ala muguri jen o jin cha rajamo cha de bangajen na ke cha de bowling rar in the first place chike de goro no be open ka public mishi open ka public nyu de no betike more discussion te balat ke kwide but in diala kon lat korodin baka examine atu no to kur to gedi ka ngunti chodien lat ni ko gwade dana to rode je ko cha be kem jen o jen kurche to ka nasar but some areas where she kurche to tin she nasar karwade so mo gorge jen ba ngaji no nasar jen gwa dan to diaru ent no te umre dien mede ko ngaj kurche urien lat aniki kotore to kon ngai koroton anyokan ko nasar che pai to ka jen pai jokida je to before that nika 2024 abene ka jen 2025 ko di ba ko bu to gane kati chodien la ne kenyam so malat kono gwado me jene rampai ra chale geng jene nana gentle me ba discuss ka kwi ongoing trial dum Dr. Machar jene na bu nyutin china bu writing ka kwi de otherwise jene people are going against the court amnyon jene odi chicken jonya ma chicken la no ba jo open ka public chicken kwich ano dong bo ben ka na moniko emas mi cha gu jene dial ba dil gwich but chicken gwich no charin lat ka mi shoda lut ko chicken promise chicken lat ka tam chicken le ben nyok mi chicken le withdraw jen nen yena independent journalist gaken gagnetin kontin tin ngai kon shit ka ji human right network gaken bo ko chi kume chale wo ko chi gurno ba man le rode ba jeli so jen ta dan len ngwan rudin ke right now in conclusion gwasme ban ngaji no neme jega would Michelle Yolanda Aweldeng kwala kwidmeshik a former health minister representing SPLIO at the meeting say peace can only be achieved through dialogue
between Kir and Machar. Shega me shale Yolanda Welding. Shela de one tela mal me de ben lora ba. Ajena mal be ben ke dialogue correct. Mal she ben ko kor. So kujamo gore jen one she called for the unconditional release of the detained SPLMIO leader. Agenda Riek Machar de Dilun, a jo chana jo chana million guard the Magakel. The way forward for us, the SPLM-IO, it is the dialogue, the inclusive dialogue for all the partners, being spearheaded by the two principles. His Excellency, Mr. President Salva Kiir Mayardit, and His Excellency, First Vice President Dr. Riek Machar, and all the stakeholders to lead us through, the dialogue and get us out of this stagnation. Therefore, we call for the unconditional release for SPLA-IO political leaders in detention to fast-track the implementation that we continue to see that is severely violated almost every other day. There's a huge concern, Mr. Chair, with the current court proceedings that goes contrary to the letter and the spirit of the R-Access. If we are really still implementing the peace agreement 2018 that we are talking about, which give us, by the way, let me remind all of us, it gives us the legitimacy to be sitting here today. It gives us the legitimacy to call ourselves that we have got a government of national unity. If we are serious about the implementation of this peace agreement, why can we not be serious on all the provisions? Jawa Shalingwas me a shake ke Yolanda Awelde. Jena former health minister Kakuma Spilayo. Jawa Shalingwas me chole kume eno Dr. Machar a kwaje kamra retigen. Jenny mal baje non ka rach chaje be non ka kor. Jena gure jeno de Dr. Machar de jadilun ko jen the only way anyok chela do nene. En male dane Tanya Dr. Machar ke 2018 peace agreement. Mishi Dr. Machar. A generation de nyuren wala gwaseme. A quid Dr. Machar, a gen jack transitional government ko baje form. A gen moy kondial ke power, abana nyuren gwaseme wale. Che jo mo che jela den nyama mene. Nyama shali Yolanda, a welden gen nye jane. A gen ta dana she ngokaje. A gen mo gol kona bi malbe bena. Bana rodan dil tijeno angum pen kono bana tekemat. Kangai kone Georgiano, Loin Dr. Machar is the only way be malba benkaja. Kajan ba dialogue bajalat kajam ki bna buka right ko ba mal baja kula implement. So jo mchename chajalat nyam shal kame Yolanda Welding, jenta dan en chungwane, chade lat kaja ka gorjan odi yana lingono kata dan jikan lat kaja. Lereme janana gorno de nywa yakel, mi jira mi jidit gwaseme ka Nuer online TV channel. Gorjano jin bi channel bi support no bi subscribe ka bi notification bar bi jetwan ka gor ba no jin bi char bi ja to bi ka kordo mi chela sejeling bana chongo gwat me bana jek ka lerin ko kientin be ani bi atakamal bye bye.